Dobar dan, danas ću vam pričati o najmanjoj kocki iz Verdesove serije, a to je V-Cube 2. Ona dolazi u zanimljivom pakovanju koje možete koristiti kao postolje za kocku. Isto kao što i uz kocku dobijate i uputstvo kako se ona slaže. I po kojoj je reč o čoveku koji je izmislio i o firmi koja je proizvodi, kao što možete vidjeti. Imate uputstvo koje može biti korisno ako ne znate da složite kocku. Kocka se već iz kutije okreće na zavidnom nivou i ima neverovatan corner cut od 45 stepeni sa obe strane. I za to je zaslužan njen unutrašnji mehanizam koji se ne vidi i sastoji se od 20 delova. Dakle, delovi koje vidite i na koje su nalepljeni stikeri, njih ima 8, a unutrašnjih delova ima 20. Kocka, zbog njenog zaobljenog oblika, lepo leži u rukama i dobra je za brzo slaganje i posle nekoliko desetina slaganja postala je jedna od mojih omiljenih kocaka. Ima sve što vam je potrebno za takmičenje i jedna je od, po meni, 3 najbolje kocke koje se može trenutno naći. I ovo je kocka koja treba da krasi policu svakog speedcubera zato što ima sve što je potrebno. Ima lep oblik i dolazi sa lepim stikerima, svetlim bojama stikera, svetlo plavom i svetlo zelenom, standardnom crvenom, svetlo naranđastom, svetlo žutom i crnom sa normalno njihovim logom. Kocku možete nabaviti na speedcube.rs i definitivno je kocka koju treba da imate zato što je zaista lepa i ima sve što vam treba. To je to od mene za danas. Doviđenja.